Mai ka guaina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chun rei nei lao mai thon riu dare. Asai August tarik ru kum singnai ni chui na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Saplo the call. Tamenglong August tarik sakyu. Tamenglong headquarters Kori Tousem subdivision headquarters tat mai chang. Khatni kai phundai National Highway tamru na Chennai Kori. Tousem subdivision headquarters ngang mai chang kanai hai. Si mai ri gari tat kalu tat ngam mak na pam the. Mi hiding in thak mang na riu kana gwangkan metang mi tuang lulung khau kai labom chong nge. Tousem subdivision tuang lifeline chang kanai mina gari tat kaludan ngam mang na ba mai khau. Construction company tuang official ta phone khau katsu mi kan khau construction company kadai suna Jandu Construction India Private Limited Republic Koi tuang ren ra mai kwak nu khang JCB hai chang ru na kanai ma thang te rui thaulo na chang katam bam chong thi tiki ting in thak mang na riu ba mai khani chang si bam kai me rui public tuang ren ra mai ti hai ti kwak long ngam mang na ba mi tuna lung ham mai in dau kaneng. Mi tuang chang kanai gari tat kulu siba mi highway National Highway phai khatam ru na Chennai Tamenglong Mahor Road construction tan thoni khamai azu ti lawam thi tunani sa kane lifeline chang kanai mina gari tat kalu da nu magna ba mi highway mi tuang area khaw naw mai nun khang purang mansai panti kanni mai punun khatni tu sang mai puat phung kalu khang ma bam the Mi da khaw public leaders khani social leaders nun roi Tousem subdivision khaw lungba mai nun khang all weather road sai milong khaw kasiam lo khang karam lo khang ka ke dai nat nai bam the None August tarik chikyu Affected Landowners Committee CALA Longmai Ri National Highway ti daipat mai jong compensation asai nga nati makba mai ti haipian mak mai indaw na National Highway tamru na Chennai Infal to Cheribam Road khaw indefinite ban August tarik chikyu jipchung khawri ka haw kan the kumna ban khaw tai Longmai None district headquarters khaw tanba mai national projects koi ka zaw puni tu na ti thai kan the CALA thailaina kaniu hai ram paudi encroachers ramagi kumna kaniu jong rights ti hai thai lawu tu na sa kane Mi da khaw compensation demand sukan mi khawtai affected landowners rudai na pungu ka zaw ba mai. None August tarik chikyu. None district headquarters khawting ru kana gwangkan metang kan di sai in kak patkan meta zaw sin khang expert committee gwangkan the. Expert committee the director of relief and disaster management government of Manipur ri sai na gwangkan tonge. Kan di sa in kan mai khawtai rui kai lak ta tuang kai su ka si lautang kan thi khatni telephone tower khatni kan di sa in thuk kai mai khatni in kak pat mai rui ka si bam thi tu na sam te rui ti thai kan nei Experts team khata Geological Survey of India, Earth Science Department MU, Geology Department, Commerce and Industries, NIT Manipur kasaw kaneng. Experts team gwangkan mita District Administration Bektangrui, Steve Kapudang, ADM Noni khani bai me officials nun, kumna Longmai Village Authority le, thaubai team ritat induang law kaneng. Asai gwang mai team te rekaniu tong report ay law kariu lana, zang nai thum lungkhaw state government khaw summit supni to na cham te ri ti thai kaneng. Infal August tarik chikyu. Kangpukpi district haw mai lun thai mak mai nun rui print material pang truck hawri tha kai na mai intai kan mai khaw Manipur tung cham tan mi nun rui tan na nu ni mak mai indaw na ting mi kha cham tan mak na sit in protest ta kai kan the cham tan mai nun thailai na mi dong chek dai freedom of speech of rights and expression tuan mai khani challenge sumai tan dei tu na sakane All Manipur Working Journalists Union Vice President Raj Nongthongbam re cham la mi khaw sakan mai thilai na Kangpukpi district haw August tarik Chennai nung print materials pang mai intai kan mai tai condemn sui kumna kalanchang National Highways ka security forces padik ba mai kan khawmi ko mai thiak tipal ba mai ti haini pian mak mai security pangda indaw kane Manipur tungla lu ka hawrap khori print material hai National Highway kanai khani tamru na Chennai khaw ka tuak mai tuang mak na Tipung kalu bam khang state government khaw sang hoi gong kan tongi kumna asai thai magda khaw truck khori print materials tha kaina mai intai lokan meti hai pian mak mai indaw kane Concerned authority kadai suna Manipur Security Advisor Re Democracy da attack suba mainunta phupa lana tan mai action lalo khang ka ge nai thi tuna AMWJU leader Terry Sakane Kumna National Highway khawmi ko mai si mai tan hai tita laudat ma khang tan sin thaw lo wo tuna demand sukan the Infal August tarik chikyu Technopal District tong Molnom to Maibam Khaw, United Kuki Liberation Front UKLF Khani Kuki Village Volunteers ka khaw, nuna mang mai patkan mitang ban thaw na khori Village Volunteers kan thum thai, kumna UKLF nu mai gan kha thai kan the tuna lumnu mai chamri ti thai kane. Ban thau na kan metai kabam kanai Molnom Felel khani Molnom area khawi kumna Molnom Felel le Molnom ka khai kilometers akhat makhai du mai kagi mi tai lau thon khwang ta cha chang khaw pat kan tongi tu na sa kane lat gai ka haw kan metai kaniu long khaw nu na mang mai asak nai milam khaw lat agi kan metang pat kan tongi tu na sa kane kumna katang khaw village volunteers le UKLF members ka khaw tamai kap khiam kan tongi tu na sa kane Village Volunteers Force kan thum thaikan metang lungpo mai VVF nunrui UKLF leader SS Haukip kai mai gwang in tau kani tuna chamdai ri ti thai kan ne
Infal August Tarik Jakiu, Manipur Dong Special Court Redrugs Languanmei case kau kazau mai, MD Abdul Kalam, Rigdaida Dangka, Lakha Chingringuti Kablana tingkum ru khang, Kangkai, rigorous imprisonment kau lau kanthe. Meet the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, NDPS Dong Special Court Judge Ray Thursday nung mitong order hai tipat kantonge. Kakhoi nai mai MD Abdul Kalam da Churachandpur Old Bazar Khariye, kata NDPS Act of 1985 bang khau tingkum ru khang Kangkai khau tan titan na bam khang laukan tonge kalam ji hai February tarik chui na kanai kum singnai na rut na pungu khautai Infal City Police Rate Contraband Drugs kazau na nimtau kan tonge kumna kata August tarik churuk kum singnai na chui na padai nung tai court khau phungpat na lazan sukan metang kangkai khau lau khang ladan pat kan tonge mitwang herring tai Manipur Central Jail Sajiwa Infal East District khau tat kai kan tonge proceeding tat kai kan me khautai Defense Council Rui kalam hai first time offender day kumna rai khau criminal record ni ma gi tiki kamai drugs addict sumai rui ka khangong tang lakna bam jongi tuna kangkai khobam ni mai ka gan tai ti dui mai khang hoi kani tiki court rating kum ru khang order dai ti kan jonge ti thai pat mai ru dam khat ragwang dong sumai ka khang ti dat mai tu mai dong buk hai ka than pat launa ba mai mi pu dong buk hai Dr. Kholio gang mai ri hilau mai buk ke mi buk hai Christian Regdin khauten tai tu mai ru dam khau khat ragwang dong sumai ragwang khang ti dat mai lamei fumling khang inthuk mai ka ge nai mai Regdin tong lamei Dr. Kholio Gang Mai Hai Rongdai Baptist Church Strong Pastor Sunabami, Cornerstone Advanced Institute of Theological Studies, Dimapur, Nagaland Haini, Kum Singnai na China Khat Kum Tari Lan Patlauna Intao Founder President Sunabami, Mi Hai Master's Degree Course Module Suna Offer Sunabami, Kumna Cornerstone Bible Institute, Ronglat Medium Haini Rongdai Kau Sai Kumre Certificate of Biblical Studies, Diploma Course Lan Patlauna Bame, Ronglat Kau Kani English Kau Suna Kamai Book Ru na Churuk Hai Hilau Kani, Katang Kau Padat Ni Mai, Rongmai Bible Commentary, Single Volume Pat Puniye. Mi putong buk hai kaman phai khat ringuwe mi putong buk lalo ni megoi ri intao rong dai khonai khani katum milung khau nongba bazar RBCC Center khani noni student store khau in phangpani Tamenglong District Health Society rina cervical cancer khang free screening camp khani awareness program hai lang laupni mitong program hai NCD CMHA bangkhau Oncology Unit, Obstetrics and Gynecology Jenims Infal District Hospital lena collaborate sumaitong program akari mi hai August tarik ru na padai ru na pung Tamenglong khautat kaipni into my mi mai kagwai katingkum ru na tachat kari rik churuk long khau mi putong kadaucha mi hai lalau nui hai zangroi village authorities asar ramgit hai AWW kage na me mansai kagwai rina information hai tipal na mi putong program hai kazalo nui by Dr. G Majachonglu Chief Medical Officer Tamenglong Tamenglong ting nai luan pok phabu tarik ru kum singnai na chi na padai lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye pok phabu tarik ru na khat lau chuan kalan ting rai na ye ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye The Gaanphiu DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 kau contact sulau puo Mai ka guai na king in chui na king lau khani asai nga na machuang lau na ba mai ka guai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak roi ka ngan ma nga thun ku mai inda wi khadni thauku mai roi ka ge nai me cham ti pat ni mai pochai promote ni mai ram ge thai hu khau gong ni mai programs chu collaborate ni mitong nai khotni thani ti thai gong lau nu wi Aniu mai ka guai na ban agwa na tan sam khang ka dau cha mai ni la lo pithong nge mai ka guai na nai la mai ti mix studio asai tong cham thu khai khauringa laude Monday ting chung khwang barom khai kai megan roi mai ka guai na king in sam da la kho thun ku the